Da biste ocenili zadatke vaših učenika, prvo treba da izaberete karticu Zadaci iz trake na levoj strani Teams web aplikacije. Izaberite odeljenje klikom na karticu sa nazivom tog odeljenja, a zatim kliknite na opciju Next. U odeljku Assigned kliknite na zadatak koji želite da ocenite. Vidjet ćete spisak svih učenika kojima je zadatak poslat, kao i da li su oni poslali završeni zadatak. Klikom na karticu sa imenom učenika vidjet ćete njihov završeni zadatak. U prostoru sa desne strane aplikacije u polje Feedback upišite vaše komentare, a u polje Points broj bodova. Po završetku ocenjivanja učenika kliknite na opciju Return da pošaljete rezultat učeniku, a zatim i Close u gornjem desnom uglu aplikacije da biste se vratili na spisak učenika. Učenik u tom trenutku dobija obaveštenje i može vidjeti vaše komentare i broj poena ili ocenu.